Kapadasan ni Kabs at Marta sa napudno anagan tintay drama ita. Kumusta kayo manan? Welcome kayong agbuya kinagdangag dito YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Ngamsak ba iti drama makablaawa mampay ti Pamilya Fausto dita Victoria Tarlac from Ana Patricia Villanueva. Ni Marita Kokya, ken ni Melody Dumaging, kan dagiti agamana akanayon kanong agdangdangag, daroli kan ti anakda ani Liwliwa. Hello kada kayo amin. Kastiman nga roti ko nani Kabs at Marta. Dear Manang Bianang, pay dramak man met dahito kapadasak, wano kapadasan ti anak ko. Ti anak ko ngamin ti pagtarayan dahito apakasaritaan. At na ngamin imuna nagbalin na nobyo ti anak ko, kat Jack Kursunada Apulos. Iso ngayon pamuspusak ti panagsinada. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay na, Erneng lakay. Aglinis na dito balay ta sumangpet ka no ti anak ta. Ada kadwa na sumangpet. Anya, asinaw ti kadwa na sumangpet. Jay nobyo na ka no. Anya, ay, di ibagbaga na anobyo na. Anam-am muna iti pagtrab-trabakwan na. Wen, isong agdalos ta kababain. Ay na, nagrugit to'y balay. Agdalos ka. Namanuga ka naggapo iti talaw. Sa kamot lang kami nagdalaw sunada sumangpet a bisita. Di ka pa'y makadalos mo't kami dito balay. Naitala mapan makichistis Mr. Aramidam di ta kakaruba. Maburing ak mangarod nga gigenlatan dito'y balay. Ay kat agdalos ka tapno saan ka maburing. Mala, agdalusak nga rodan ta nagdigusak pa'y numadamdama. Ay, inaksapi agpakulot Ay, sikan tagdalos, tayo nakagpakulot bit. Ay, nagitakit kol-kolot, ti una-una imawn. Agdalos ka kitain. Apay, matartaranta ka launay. Apay, masapol nga agpakulot ka aya. Wena, tapno napintasak mo ta masangputan jag bali na manugang ta. Anya, apay, masapol nga agpapintas ka. Apay, agpaaram kaya, agbali na manugang mau. Tila sasawab mo't. Tapno presentable mo da tao Ay na, jak kaya tatagibas si tanda ta tinobyo ti anak ta. Isong agpurmata matiti husto Nanang, tatang, iso ti ibagbagak anobyo kada kayo. Ni Utro. Otro tinagan na, anak ko. O nanang. Palayaw ko lang ti Utro na. Arturo, ti talaga anakan ko. Ay, nagabdayo mat nga miniti palayaw mo tinagan mo. Mabalin mo nga min aturo ko ma. Jak manam mo ka ni amang ko. Utro mat ti impalayaw na kanyak. Ay, Erneng, lakay magayam to'y nobyo na. Tangiwat mo mamay. Pakaragsakan may ti makaam-am mo ka, Utraw. Agyaman na, tata. Mala, aginan na kayo palaan. Ta, amaw ka, nabandog kayo ang nagbiyahe. Tsere, agpulis kayo palaan. Aginan na kayo, ta, agluto kami kaninanang yo iti pangaldawan tayaw. Wen, tatang. Apay akas jay Erneng. Lakay mo jay nobyo ti anak ta. Kahit, anya ko ma, isong arot ti kayat na. Ay, utro kede. Utro kon kunam kat amom nga utro ti palayaw jay nobyo na. Inton manggag na ka. Anya nga tati kinayat dya anak ta ijay Wano bak nang nga ta. Angam no bak nang awam maalugan na. Nag-tricycle da maasimungan dito'y balay. Jak amo In kadamaga in tapno mapnag ka. Damagam no bak nang. Nakaturog dan samot. Ita, damagan naman nagpaisaw. Kon naklaang mapan kamat, di ka lagbain. Ni Chere kumati ka sa ritak. Palutputak kumaan na imbag ngam nakaturog samot. Kasaritam tao no makariing da. Riingan ta ida no nakalutotan. Ala, tulungan nakit ni ngagluto di tayo tap no malpasan. Dalusam na kita natang sagpauta dito isidaan. Ayan jay nobyo manakaw. Adda ije balkon, nanang. Apay, anyat kinayat mo kan kwa na. Laklakayan, kinaya mo.
Ay ayatek ni Utro, wano Arturo nanang. Baknang aya. Ado ti sa nikwana, wano negosyo na. Wano pensyona daw. Saan abak nang ni Arturo nanang? Ken saan a pensyonado? Kanya nga rod tinangayatam kang kwana nga eh. Kat saan mat nga iso tay gwapaw. Kunayo ata lumakayan, ngam idi ka ubingan ni Arturo. Ay nagtaer, jay nga rod ladawan na idi ubing pa'y tinakainlabak ken kwa na nanang. Anya? Ay, makulkulapan santi panunot mo anak ko. Nagaduma ti babaraw sa mabalin mapakinayatan. Nga mapay nga isupay. Uray kumanobak nang. Ngam saan mo? Ay, anya nga ti masakbayam kang kwana. Agrigat kan tuwa ay ti sidong na. Saan nanang? Tanagagat mo't ni Arturo. Anya trabaho na. Mangalap nanang. Ijay bye-bye. Saan? Ijay karayan. Mangalap nga. Mangamal ko na ma. Naimbag ano ado ti makamkamalan na. Saan nga agpapada nanang? No daduma, ado, no maminsan mo't basit. Kahit umanay nga roday ta pagbiyagan niyaw. Ay, ang mga nukurang tupay asidaan nyo ti makamalan na. Uray anyat ibagbagayo, basta'y ayatek ni Arturo. Isuti kayat ko apaki asawaan. Diya kayat na jay. Jay nagan na lang nga utron ka kasla da problema kang gwanan. Ay wan alaak tuman ti numero ti silpon na. Ah? Apay? Ay, di yung pagsasawan iti text. Ananang, kababain. Saan? Nagkuna pagsasawak. Basta alaak lang. At dala kayat ko adamagan kang kwana. Saan ko nga ungungtan? Naimbag nga oras mo, kumari Paula. Si kamot gayam, kumare Marta. Sobra ka, Ay, nahagyaman ka. Ay, nakaumayak tanda umay ko ibagamare. Di mo't, agbirbirok kay ti boyfriend. Apay, adda maireto maya. Ada, mare. Gwapo nga oray lumakayon. Asino? Ni Arturo. Iso na lang ta sana bak na nga kaskan ka. Nakurapay lang. Uray nakurapay, basta nasingpet ken nagagat, mare. Ay, wun na singpoy na jay. Kan nagagat nga gamal. Ay sige man, yamamum to kanyak, mare. Ay, ada numero na kanyak mare. Alaam ta text-matem niya. Alaman nga rod ko, mare. Ado, tagar-aram dita. Ngampasig met nga ubing. Alanganin na, tama nga no isukat dakto. Isu aday taman lakay ti padasek. Asino ka din na ito? Siyak ni Paula Arturo. Kaya't kukumati makiamam mo kan makisiningad kan ka. No, mapalin na. Ay ketuan Hehe, day talagayam. Mabalinta ka diti agkita. Un kaano ken sadino, madam. Nice meeting you, Arturo. Kastamot ken ka, madam. Paula ko namlat ako man kanyak. Di nakmadmadaman. Diya ko nagpalpalikaw pa'y. Tadi, bakit akon? Kan samsambutak di panawan. Agbirbiro kak iti lifetime partner. No, kaya't Ayun, adagayam itad ko kan ka. Atoy, imported adilata. Chocolates kan toothpaste kas kada sabsabon. Pasig nga imported na kita. Impaw it dagiti upat asiman nga anak ko ijay abroad. Ay ket agyaman madam. Este, Paula. Adun tupay ti itad ko kan ka no sumaruno. Allah, kababain sawat. Saan? Di kagbabain. Tay ti mabit. Agasawatan. Anya? Saan ka di? Rabak ko lang. Angam no pumut no? Awandakas na. Ate nanang, para kano kada kayo? Nay, anya dagita? Kan nagapuan na? In regalo ni Utro nanang. Sabsabon, toothpaste, kan dildilata.
Nananay, itaman pa ya kundi regalo dayjay. Nangalaan na ngay kadagita. Kat, ginatang na siguro Mabainak mo't amang damag. Nanay, aguray ka. Imported sama dagitaw. Made in sa bali apagilyan mo. Wen siguro Kat napananan ngay. Nagawi din. Tamapan ka no agkamal. Tano adda makamalan na. Yag na dito'y balay tasidaan tayo. Anya? Ano nanay? Adda tataulan ti asaw. Ni, bakit matkan baro? Ay na, da kumari ka taga kabangibang nga ilay. Kadwa na ti anak na baro. Mabitla nga tasabtak idawan. Day tantay mang sarungkarkan ka anak ka. Nay, sangwam ti bisitam Di ka pumampanaw. Naggapo ija abroad day ta lalaki anak ka. Ado ti kwarta na. Kan gwapo. Kaubingan na pahi. Siya gayam ni Johnson, mabalin ka diti umay agaram, ading. Ha? Pasensya kan. Ngam addan nobyo. Saan kayo pa mo nagkasar? Isa mabalin ko latat ti agaram, Ha? Aywan, sabong parakan ka, ading Cherry. Agyamanak. Aguray ka. Itikas na akin na taer mo. Awan pa'y nobyam. Awan, ading. Sana kami naman agaram. Italang, tainreto na katiinak kanyak. Anya? Sabay ko tadapan na kaikarikin ka, ading Cherry. Amo na matgayam nga addan nobyo. Ngam agaram pa'y lang. Akat, maana ano kumaya? Saan kayo pa'y mo't nagkasar ka ni Utraw? May mayama lang nga dayo ni Johnson na pakiasawa Ngam dayjay nga Arturo. Nanang. Apay awan sumgar adut-dut mo aya ka ni Johnson. Nagdagulit nga rod. Chat kanyak. Uray rabrabi, umawag. Mangipanagnak at talaga nga agayat unayan kan ka. Aklunam kay din. Anya, kat ni utro nga Baybay amon dayjay. Saan kay mo lang agbagay? Ni Johnson, ti may bagay kan ka. Sa bagay, nataer. Kan madlaw na singput. Iso nga ron nga aklunam mon. Tano agsubli ija abroad dayjay. Adun to ti kwartayo. Anyat ibagak ngay kini utro. Sinamo na. Isunto mo lang agbababae. Agbababae nga. Sasawan niyo matnanang. Kawan, ararman na di gayam ko. Ni Nanam a Paula. Mabitla nga. Ipabasak dagiti chat mi kan ni Paula. Isistoryaan na dito iti maipapan ka ni Utro. Makilkilig. Takanayon ka no ti panagkuyog da. Anya? Apay nga yakastamot ng ti ibagbagam, Cherry. Awan mo't maday nga inaramid ko. Ang damat gayam sa bali a babae akakuykuyog mo, utro. Ha? Asino, Mike? Di kan agliba ni Nana Paula. Ha? Ay na, gayam ko lang na ijay. Iso tinakigayam kanyak. Iso abagbagayak lang mo't Jak mo't inaram. Nagkuyog kami lay tinamitlaw. Isaw ti mangilibre kanyak. Jak kaya ta panunutan na asuplado isa magbagayak latan. Basta, agsinatan utro. Da kayon ti agasawa. Tagbiro kak matin iti sabali apaki asawa Anya, ay san sikat ti ay ayatag Cherry. Di nakadisinaan Basta agsinatan, period. Nagsakit ti marukong ko, Paula. Sininaanak ni Cherry ajak amo ti pudno arason. Nagrabaw ba't ngamin arason di ibagbakana. Ala, di ka nagsangit, Arturo. Ina. Ada aklang ditoy. Saan ka abay-bayan? Siyak, ti mangandi nga ikan ka. Kaya't ko tagbartag, Paula. Sige, agsangutan no kayat mo. Duata nga agsiyak. Simat ni Utraw. Basta sininaan matlatan ni Cherry.
Talaga kasta. Mayat kit di tanaka-Amerisan dyan anak ta. Aywan, agsagana ka ta dumano ng na Johnson inton bigat. Ikasar na ka nun ti anak ta. Anya, ikasar na adago saan? Nabit na pa'y matla na gayan ayat. Mabalinan day jay. Oray ta nabayagan nga gamam mo kami iti inana. Amok ti ugali ti inana. Nasingpet, nagagat, kan nanakman na tao. Na, kahit apay, di inana ayat ti mga sawa iti anak ta. Ay na, talaga nakapoy ti pan nakaawat mo, Erneng. Ti kayat ko asawan, amok ti ina ni Johnson, nasingpet, pagwadan a tao. Automatic mo na, akas ka ni Johnson, timawid iti ugali ti inana. Masigurado nga raw. Sa nagapunta na singpet, tinaganak at nasingpet mo tan ti anak. Ay, andaman kastangam saan nga amin. Agduduma at ugali ti tao. Ay, basta, madlaw man nasingpo ni Johnson. Panagbadbado na langan ka, madlaw ang nanakam. Natulagan ti kasarta, Cherry. Wen Johnson, jak ni namnama asikat ti makagasat ko. Talaga kasta ni gasat. Ado ti saan ang mapakpakadaan na dumtang iti biyag ti may sa tao. Wen nga rod, kat, agabrod ka kadimanan, kalpasan ti kasarta? Makitan to, dependento iti sitwasyon. Kumusta nga tan ti anak ta, iti sidong na dyan sound? Di naman tumayag pasir dito balayan. Busy da pala siguro ang aghan-honeymoon. Honeymoon pala ang kit nabayag mo tan analpas ti kasarda. Mano apulan ng tinapalabas. Kat ang mga no kaya da surpresaan da ta. Anya tamom, nor-urayan da nga agsikog ni Cherry sa dan to agpakita. Di naman lang may sumarungkaran. Anya nga talaunay ay at ipakakumkumikuman da. Sarong karak kumadana ng kantatang Johnson, kailiw ko idan. Di ka rumor dito bala, Cherry. Padasam ti rumor ta makaraman ka man ng kanyak. Apay ayang nga ultimo ipapan ko ijay balay dananang kat iparit mo. Hamok apag pampambar mo la dananang mo. Ngam kinapudno na. Makisinarak kay tila kay nga ex mo. Unay kamutan, nagalas mo ti pagkitkitaam kanya kon. Apay, awan pa nagtalok mo kanyak nga asawam. Awan. Marigat tagtaltalak itan taadon ti ampang itaapanawon. Di nakiramraman ata sa anak mo't nga ampang. Anya asaan? Kat no inaram ka lang na midwa, inaklon na kadagusan. Amok a weakness mo ti lalaki. Iso nga awan panagtalit ko ken ka. Anya, yag mo nga ro ti cellphone ko, tawagak dananang. Awan ti cellphone ko, inlako kaun, igatang ko iti bagas. Awan bagastan. Anya, Amo mo, tadya akong nag-abroad. Tadi ka kaya ta panawan. Ta sigurado ngay sukatnak no panawan ka. Kanjak mo't makatrabaho, tadyak kayat ti pumanaw dito balay. Masapula mabantayan ka anay bag, tanay. Amangan na da pa umayam alalaki dito balay. anya. Kumusta ka dito yan ngay anak ko? Di kay mamumay jay balayan. Agyaman naktimay kayo nan. Nini. Agsangit ka matang. Kanape akas na tilangam. Naguunag dagita matam. Nagkutong ka. Wano aginaw ka. Sana nang kanayo na kamapuyatan. Takanayon ti panagapamikin ni Johnson. Anya? Uray rabrabi, apapaanak. Agimimon iti angin. Awan matrumba nga pagimunan na. Ngam tila ibagbaga na. Pagimunan na ti ex ko. Kandag iti lalaki ang makita na makasaritag dita parangan. Anya? No kasta? Naimon ni Johnson? Wala nang. Manjakon. Jak kayat dito yan. Yawid ako, nanang. Ay, kwa. Apay kabkabilan na kaya. Wala. Kanayo na. Agbababawi ka na kiasawa kan kwa na nanang. Da kayon tumang aming. Ha? Dinurugan dak to mata mga klon kan kwa na ide. Anya nga ita.
Ni Arturo lang ko man tinakiasawa akide. Ay, awanan Nagkasardan ka ni Paula. Kanayon, ti pa nagturda ija abroad. Nakaragragsak da nga road, tunggal masabat ko ida. Na kayong tumang amin. Baso nyo da ito eh. Baso nyo nanang. Sinidirnak nga rod anak ko kat jaklatan nagtagtagarita punno man. Nulabsen tagsarita kaslasyak tinangisagmak iti anak ko. Tayin daldal ko iti san namot unay nga amam mo alalaki. Inyo man ko nga rod kanya balayan tararamidan ta anak na iti anak mi. Kaya't nagsasarita kami amin. Sinaan ko man tanak ko ti asawa ng nagkarimat ngagbalbaliwan ti manugang ko, ket di na naramidan ti inaramid na iti anak ko. Ket kasi na iniinot mata nagbalbaliw ti manugang mi, agingga anaadan day ti talo nga anak. Ket ita naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, tigayem mo, Marta. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayam yo, JENA Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.